sishayele ihlombe isenzo seCokamelisha uMthandeni umfoko kaManqele ke ekutheni ke avume ke abafana bakhe ke bayosingatha ke elinye ke lamagidangoma ke njengoba ke nabo ke bangamagidangoma kanjalo ke naye ke wahamba ke wayosingatha ke ubaba ke uAli Mgube ke lapha ke benogadla ke umfoko kaNxumalo ke lapha ke phansi ke ematolo ke lapha ke okuyindawo ke la bezoshaya khona ke lapha ke siyabona ke nanama video ke lapha enkundleni zokuxhumana ke asesabelele ke kanjalo ke nezithombe ke iCokamelisha ke litheleka ke liphinde ke ligiya ke lapha ke kuba mnandi ke lapha ke okukhomba khona ke bafowethu ke ukuthi insizwa ke zibumbene ke ngempela ke la emculweni kaMaskandi ke sikhumbule bafowethu ke mesikhuluma ke ngoAli Mgube ke lapha ke insizwa ke enokubambisana kakhulu noMthandeni njengoba ke ike yakhipha umsebenzi wayo ke ihambisana nalo ke igcokama ke elisha ke nakho ke futhi ke sesiphinde ke sibone uMthandeni ke ethi cha zakwethu ngeke ke uthi umucacelwa ke ngingabi khona ke ngicela ukuba khona ke ukuze ke ngizokweseka mfowethu ke entweni yakho ke enhle kanje esikole ukuthi ke ubumbano ke emculweni kaMaskandi ke kancane ke luba khona ke okuyinto ke le eqhuquzela ke emehla ke namalanga njengoba ke namagidangoma kaMthandeni ke ahambile ke ayale kwelinye lamagidangoma ke elikhulu ke eluthibela ke empongose ke lapha ke ayolusingatha ke futhi ke kahle kwabamnandi ke kwajatshula azaxhawulana ke njengoba nike nabona ke le video ke enganenzelayo na ke lapha ke noMthandeni ke naye ke ungapha ke la ezibambe khona ke phansi ke ematimatolo bafowethu ilezi ke bese niphathele zona la kwesiqiniseko AC Media.